أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشوان عزيز جارك دي أمسيرة نبي عليه الصلاة والسلام بهفرنا برنامج ما تشوي ما بحثا شق القمر عن بارغوا مشرك محمد عليه الصلاة والسلام وهواليوي قربو مجورة آني زمان إن شاء الله ومالا محمود التبياتي إن شاء الله أمجورة في صحبة أخوة در حق حرب إيراني وروميدا قد دم رسول الله عليه السلام لما كيبوا أف حرب قومية وهناك أصحاب رسول الله عليه السلام وكأبو بكر الصديق وهناك قرقري مشركة لسر كتبون قركاهف بذي حربي دتشدا ميدا قومي أمي بحثاوي بكن إن شاء الله. سيدة بخيرات النزماني سيدة ما برنامج بوري تدا ما بحثا شق القمر كربو معجزة شق كرنا قمر هي هيفي ما كربو إن شاء الله جسيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هن بهن أم برب هجرة رسول الله وبرب إن شاء الله فتوحات إسلامي أمي هن بهن ورن أف حرب إيرانية أو بيزانسية يعني د جوجي مازن قوة مازن جو دما رسول الله عليه السلام دا جو ويشاخي موازنة الدنيا دستي هر دوان دبو أو حرب نافوا وجود قرآن دجي معلم ويا درباست بسيدا وتشوا بو يعني كارن تشجمنا بيجن خدي جورازي بريا درباس صحبته خو ببن سلام وحرمتي خوش تفي تماشاواني خران بريدكن سيدا شو صحبت خوی برید دیسام سر امبارگو سکنی بون چونکی امبارگو 3 سالا بردوام کردی دنابنا وان 3 سالا ده چه لباجاره مکه چیز دروی باجاره مکه گلک حدیثه و بویری بقیمت گلک حدیثه و بویری بکیف و شوات لدنیای پیدا بونه صحبتا خوی برید ما بحثا معجزات فوق البشر کربو بحثا جهف خطاندنا هیلی ما کربو شق القمر غیر دیجن دیروکوانه اسلامی پشتی شق القمر براستی لدنیای بویرک هری مهم هات میدانه تدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاغا لباجاره مکن دعوا خالان کر بله دنابا خلقي بقرية قورن ببجن لا إله إلا الله وإيران وبيزانس ببئيوه يعني إيران وبيزانس وجوار سرنخوم ببن تسليمي وببن هونه ببن خدية عرضا إيراني هونه ببن خدية عرضا بيزانسي دوه دمده إيران وبيزانس دو إمبراطورية مزن بون حكم لدنياي دكرن شوال سر جزيرة عربستان حكم خود دوماندن جبل جزيرة عربستان جي لسر دولة أفريقيا لسر دولة آسيا وان هر دو إمبراطورية مزن حكم دكرن براستي بوينا إيران و بيزانسيت خيالا كسكي درباس ندبو شخد صحبته خوي پیش دي إن شاء الله أمي بينن زمان دما پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي مكي هجرتي مدينة دكي و سراقای کره جوشم ریاوی دبره بشرا امانش پیغمبر علیه الصلاة والسلام دخوازه پیغمبر علیه السلام جی امانه ددیه و دبل مقابل تی شوپامش کسا کر نبیجه از پیمانا خلاته که بدمته دبی چی؟ دبی پیمانا خلاتا تاجا سری کسرای ایرانه از بدمته چاقا ما ایران زفت کر تاجا سریوی زير بو پرچاک تاجا سريوي خلخال وخلك دوران امي خلاط بتدن همبر في قنجياته سوراقات دبي شخوا يقين ندكر دبي مقود سر پرچاک کاغذ بنویسین جبو گویرو جمو جبیر نکن برای دستمد بلگاک مهبه دبي نویسان دان نویساندن پیغمبر علیه السلام و دبي و کاغذ دامه فقط دبي مدلی خود دگود بالا خو بده انسان نکشبر مروی خود روه کتی حیرا جانه خو خلاص که و هین جی سر یک و دو دا خو دانا کبه هین جی
سوز و پیمانا زفتکرنا امپراتوری مزن دده و دبیش باجاره خود درد کس جبر خلقی باجاره خود رویه باز دده یعنی زفتکرنا ایران و بیزانسه براستی جی ده خیالا کسکی ده درواز ند بون ایران آگر پرست بون مجوسی بون آگر ده حواندن بیزانسی نصارا بون یعنی فله بون بیزانس خوی کتاب و پیغمبر بون ایران وقت مشرک مکه راست مشرک بون جوه هلی جی دبی چاقا پفچوناوان چه بویی ده سالان نبوت نهمین ده دما امبارگو ده سالا امبارگوی پاشی ده دبی مشرک مکه دلخوازیا ایرانی آدگر چونکی اوجی وقت مشرک مکه مشرک بون و عادته وان مشرک مکه گلک دشبهین هب دبی پیغمبر علیه صلات و سلام جی دلخوازیا بیزانسیا دگر چونکی بیزانس خوی کتابو پیغمبر بون جی توحید و رسالت خبردار بون باوریان باخرت هبو جی هر هلی ده لگوری مشرکا گومره وان قیاس بکه نزیکتری اهل ایمانی بون جوه هلی جی دبی پیغمبر علیه صلات و سلام و اصحاب خوشی دلخوازیا بیزانسیا کرنه دبی شخوا دو دمه تاریخا اسلام ده قاصدا yani جوان رب ترکی دبن elçiler سالا قاصدا دو دم تاریخا اسلام ده یک جه دما مکه ده یک جه پیغمبر علیه صلات و دما مدینه ده یک جه پیغمبر علیه صلات و سلام پشتی صلح حدیبیه بریا فتح خیبر دبی گلک نامه دولت ارشاندنه و یاد دیاشی پیغمبر علیه صلات و سلام پشتی فتح مکه دبی گلک قاصدش دولت عرب رای کرنه دوی دمه جنبالا خود دینه پیغمبر علیه صلات و سلام قاصده ج دولت عرب ج باجار عرب رای کرنه به تیبت شاندنه ولاتی بیزانس له حاکم بود جبرگه او برش رسالت توحید و رسالت خبردار بون لگوری مشرکا نزدیکتری ایمان پیشتر بون یعنی ملت عالم فلا بیزانس بون خبره واج وحیه هبو خبره واج پیغمبره هبوش کتاب هبو نو کم مشرکا بون یعنی شو تدی آیت جد بیشی خدا عز و جل قرآن پیروزه دبی هونه ین هری نزی خوا نصارا یعنی فلاها ببینه ود نیارتی جهری دجوار شخورونه یهودیا ببینه سبب اویش برگو دناو نصارا دا عالمه و رحبه گو ترکا دنیای گرن يعني هستر شعبي ودرجن شترصا خدي يجي دلزيزن متوازينة سبب في يعني سبب جو يعني دليوال همبر مسلمانا نرمى جبرجو حبا دنيا دليوا ده هندكا يهودية زيادة يعني بله سيدا شو ما قول دوي وقت دوي إمبراطورية مزن حكم للدنيا يذكرن إيران وبيزانس أفهر دو إمبراطوري جي جيناري جزيرة عربستاني يعني عرب yarımadası. عرب yarımadası أفهر دو إمبراطوري جي جيراني بون قوتاوان بروش بوا هر دو إمبراطورية نخاسن قوتاواني عسكري قالك بروش بو هما وان هر دو دولتي خورد أزبن نخوا مكة يعني ويشخي دمك دنيا نيفيد دستيوان ده يعني نيفيد دستيوان ده مكة تش حالي ده بو مكة قالوا مكة درجيات ندولة بو ناخوا درجيات تاريخ ده كسكي مكة إشغال نكدي بله دبي جارك والي كي بيزانس خاصي وإشغال بكي أبرهة ناش غيري أبرهة والي كي بيزانس يدن شو بيرا أبرهة هشكري يعني خاصي كعبة خراب بكي دبي أوجي موافق نبوي دبي خاصن قريشيا بورجي وقامشور أم بقولون قامشور دبي خاصن جرمكي وام بفجريد دبي دويجي سر فراز نبونه حتی صحبتی خوی گلکی پاشته یعنی دست بکا صحبتی خود چهام بحثا قریشیا کرد هنک امتیازیه وان بسبب مکه ناف عربات ها و ناف دنیای ده چونکی کعبه شریف لباته و دینا جیکی قدسی بو باجارکی قدسی مکانکی قدسی
شوهله جی خود تعالی جی دستورا کسکی ندایی که مکی اشغال بکه و سر مکی تحکمی بکه خود تعالی دخست ویواری اشغالا دولتش درده خالی بهلو خالی اشتیجه اگه وردو مکه قریشی تحکم بود سربخا بود یعنی وقت مرا به bağımsız بود نواخده و حرمتاوی در دوراوی دولتی دور دهات گردن نه خصما قریشیا دهات گردن بسبب خود یک کعبه دهات دیدن نوا گله عرب دیجی حرمت و قیمت اکوان بود دناو عالمان نصرات جی حرمت و قیمت اکوان بود کسک تکیلی وان ند بود يعني گوری تدید سیدا گوری دیروکا اسلامی مثلا یمن هیا ویچاخی ناف عرب هاتا از بیجم شام هیا بله يعني عمان يعني دفرنا ولو مشهور جو مثلا دناف وشاخي مركزي تجارة يبون جو دبو تجارة دبوجي لبلي دولتك واهب سر خوا جوها مثلا ارتشا كويا آزاد هبي ودولتك وها بريوا هبن مثلا تخمينا من يعني دما رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ملتين مكة دينار ودرهمه روما وإيرانية استعمال كده يعني تفهمي جو جزيرة عربستاني هر باجارك وك دولتك نا دولتك بله هر باجارك وك عشيرة وك أوكا مثلا مكة جدنا في تبادة بهتر قشة يعني طبيعة عرب واش برد وكهذا شوانا عرب بنو بستود دولت بله وهر قبيلة وعشيرتك دولتها علان كلي بري جواري بله halbuki Cezire Arabistan'ı tav devletek bazmani tavaya ki dini tavaya ki çetir bu gudul bir sudse devlet hati par kirin jiberedi demek ki kadara ve hereme ev bu ve çareci vak devleti ana her kabilak her aşirak dvajarak ki serbxa bu واتفاقك بريزجي نافان دي تنبو اما رسول الله عليه الصلاه والسلام فكرك وهذا رخصتكو يعني بوي فكري او امبراطوريا دفج عشير السلوك عشيره مكي دوره مكي وجوار عربستاني بردا يعني فكرك وها رسول الله عليه الصلاه والسلام ربيع عالمي جيرشياندغو يعني لنجي خوا لبر لتخت السلطان اخي يعني امبراطور اخي حتى يعني في باشا ديروكا اسلامي دي ورد جيجو وكوجي كرم كل بحثا وان قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم دما گوش کسرا رشیان کسرای ایرانی رشیان دیه گو مکتوبه رسول الله علیه السلام نامه‌ای چران دیه رسول الله به دعایی لیکریه گوتیه به چهارتا تا یعنی مکتوبه قصد خوده پرچه پرچه کر رب العالمین جی عرداتا وصف که پرچه پرچه حقیقتا جی افهات سریوینا کی ایجا مثلا من سر به سیدا گو یعنی او حربا نقبا ایرانیه و بیزانسیه لسر حاکمیت دنیاه بو حربا رسول الله عليه الصلاة والسلام و هوالیوی لسر خلاصیه انسانیتی بو سر کرنا فتنه بو لسر تمام بونا اخلاق بو يعني اخلاق انسان تمام بكن نه دعوه ارقه كيت كرن نه دعوه ولاتك تنيت كرن دعوه آزاد بونا انسان كامل بونا انسان عاقل بونا انسان قو علم وعرفان لبيش بينا قدش قوة وزور وسلطنات وقوميات يعني حربا رسول الله عليه السلام فكري دست بكري هل بتجي هارد اما دويدا ما جو اصحاب رسول الله ومشركين مكه يعني دا عقيده دا بافرجن جشيت كرن و هر دو دولت مازنجي لسر پارچه دنیا سر خزینه دنیا لا پارت کرن و دعوا واجي لفد کرن و حربا واجي هیچ نتقدا يعني بله سيدا قال عرب هنكي بشري خبختي مشهور شون دمانه بله سيدا يعني قال كي خبخ شري خبختي ايش سواش يعني نابنا قال عرب بكار دهات او جي وامشون دشتي شخابشتي دما خليفتيا حضرت عمر رحمه رازي گناه خدال سر به پشتی گو سری هر دو امپراتوریه مزنده تواندن یعنی ایران و بیزانس قسمه که اردواند که به دست دولت اسلامی روزه که اصحاباک دچه جمع حضرت عمر
دبیجی یا امیر المؤمنین تو حزی که همه اسلام امپراتوری عالم بکن وای ارداوی فرگو جشامه گیاشت همه نزدیکی چین سدی تو حزی که همه امپراتوری اعلام بکن و لیجی دکل دولت جد کی امپراتوری چونکی هم جهلا سیاسی دیج عسکری دیج جهلا جماره دی جهر هله دی دولت مزم بویی دبی حضرت عمر محزون دبی یاو ام قلی عرب بری کمی ملت آبون ام ذلیل و حقیر بون هر کسی نیارتیامت گر لمدخست منوری بود دسته خهلانیا چی دما خدا پیغمبر قاصد جمر شاند ما ایمان بیانی ما ریاوی شوپان خدا دریه خزینه خوی آسیمان واردج مرا کرد ایدی هون آتنه هون دبیجین ورن اما جبیاش پارا خواه جنفسا خور پاری درخن زمان خوش ارقی خور جبیا پاری درخن یعنی وقت امپراتوری عرب آمی سربان عرض عالم بکن دبیج بیر نکن چه دماغ ام پشتاخ بی اسلام دن خدا و زلتا بری ما بده تامان وش خدا تامان جگل عرب پشتا خدا اسلامه پرچه پاری بون کمی ملتا ایروژی کمن ایروژی غلامتیه غربر دکن جا آغای غربر دکن شفله هار یهودی هار دکن هبونا علما اسلامی هبونا دولت خواه زنگینی بن آخا گل خواه تبی دخن دوی اوروپا و امریکا و غلامی وان و خلقی وان جیوه که رغاتا بشور و دخبتن پارسی دکن جبو گو پشتا خدانی اسلامی ایجا پیغمبر علیه صلاة و سلام دست پیکا دعوا خود دو ورن ببیجن لا اله الا الله ایران و بیزانس وی بگو راستی سیدا دعوت برنامه بوری دیجیمانی زمان دعوا مزنه هدف ویجی مزنه راستی ایروژی انسانه ما او مزگینا پیغمبر علیه صلاة و سلام گدروجنی تنگ ده دا گلی خود دو ورن وان کلمه ببیجن و هر دو امپراتوری ببیه و ایروژی انسانی ما بگر براستی ببیجن لا اله الا الله ایروژی امریکا و روسیا امریکا و شین تبع عالم کفری و جی عالم اسلامی ره و سرنخون ببی چونکی تاریخ ده اویا هاتی دیدن تاریخ اویا زیر قید کرنه اهل ایمان تجربه کرنه جوه لیدجی اف مزگینی پیغمبر علیه صلاة و سلام به تبع روش و خوشگبون آخوا محافظات کرد. از بنید خوازمون یعنی و سرپیهاتی اگو نما حضرت ابو بکر همه بینن زمان سیدا بله سیدا از و اولو دیلوکیت سیدا شاه ایران جبو بیزانس حربه بکی بله اردی کرد آماده کی yani hazırdı ki orduya kurt şeyler jmariydi. Arteşay mazın. Arteşak mazın. Ama dedi ki beri orduya xwa bi Şam'e vetki. Çünkü Şam duve demeydi bin tahakkuma Bizans'ta. Merkeza var. Merkeza var bu. Mukabil vi hali dibe Rumaj tedbira xwastan. U dibe wanji ama da kariya xwe harbe kirin. Dibe ordi her du imparatori دبل جیکی نزی باجاروکی بوسرا تدی تاریخ بوسرا در واسه دبل نزی باجاروکی بوسرا هر دوردی هاتن مقابلها وشر کردن دبل داوینگا شریوان ده دبل ایرانی غالب هاته yani قسمك askeri Bizans'e kuştun قسمك esir girdin mali desteğandı tab ganimet girdin u debe orduya Bizans او orduya Bravşi ارد بنگه هسپیوان ده هجیا دبی بجاره که تارو مار بشه بلا ولا بشتره دبی اف خبر چو مدینه ساله انبار گوده چو مکه مدینه چو مکه ساله انبار گوده دبی پیغمبر علیه صلوات و سلام و اصحابه خو به مغلوبیت روما گلک محزون بون دبی مشرک مکه جی به غالبیت ایرانیا که خوش بون çünkü dibe müşrike Mekke pişti gibi histin İrani galip hatın lehember Roma dibe çun cem ehli imani u dibe gefluan xarın wan tehdit kirin caftirsan di kirin gobina İrani jiyo kama agirperestin vakma
پوتا دهبینن چاوا ایرانیا زورا خوی کتابا بر روم وکو خوی کتابو پیغمبر بون چاوا وان زورا خوی کتابو پیغمبر آبر پرد نیسته امی زورا و ببین امی و بقالینن نبی لهمبر وان تهدید و گفه مشرکا اهل ایمانه براستی جی گلکی محزوم بون شخوش هلکی گرانی عمبارگو شهلکی او هم و غم و درد و کلی جی عمبارگو دکشاندن شهلاده جی بیستنا خبر آبی مغلوبیته جدیل ده او محزون دکرن بله از بني يعني اف محسونية مسلمان لصرف الله يعني محقق نقول لي واب فلات شودي بس برجو اهل الكتاب بون بس برجو اهل الكتاب بون بود نتحباندن خدا ناس سكرن يعني خوي كتابو بخمبر بون نزيها بون جبو ايمان اني نجي مشركا پیشتر بون نستر بون نستری هدایت بون بله از بنی کرم کنجا چاوا 5 دقیقه معنا هی سیدا دبی چاغا اهل ایمان به مغلوبیت عاجز دبن خدا عز وجل جبو گوان تسلی بکی مزگینیه که ددوان د شخصیوان د براستی و مزگینیه ددن مجیم شخوان لوان آیتان آبینن زمان سیدا براستی ادبیم دوان آیت آد گلک سر و حکمت هنه یعنی چونکی اف آیت نه هو بوی دمه بگرید آیینه محقق آیت عالم الشمول زمان زمان و مکان جوان لطنو نبوی دمه بگرید آیینه خدا عز وجل سورت روم هر هفت آیت اول داخست دوان آیت آده لكن السبب نافدانا سورة الروم جي أوها وحاو حباد نافا إيراني والرومات بلي هم من تسليك قومي إيرانية سيدة قومي إيرانية فارس بون كرد بون بلي يعني زماني غنج عربي بون بلي فارس وقومي الروم جي تيبتي بين عجم بلي غير عرب أو قومي ديني جدروا عرب وادمينن بلي سيدة جوان بين عجم كرمان جي تكمبر كرجي فارس يعني وي تشاخي كردستان جي بإيرانية وغريداي قومي إيرانية وغريداي بلي سيدة روم كيبون سيدة يعني زمان سورياني بيفين زمانی بله سوریانی و برکی ایرانی بله سیده جوان را دبیم روم بله سیده هک وقتا ما به زبان آیت معنی آن بینیم زمان نه ما به پشت نام اصلا پشت نام بره چونکی جبو 4 دقیقه ام آیت خود او نکن لسر في يجزمت كم دنقبا حضرت ابو بكر وعبي بن خلف عبي كوري خلفته بحثك شيء بوي سيدا او جي امي ان شاء الله بشتي نابري وبحثوان جي ليش بين زمان بله تماشاوان عزيز ان شاء الله بشتي نابري كي اموي مناقشات نوا الصحابه رسول الله عليه السلام مشرك هذا قدر باسبونا و حربات نقبا ايرانيه او رومادا بپشت حربا يكمين رچ مغلوبيت ايرانيه ديت ودوي دمدا إيران حكم الكودر الدنيا يذكر باشخا وروما حكم الكودر الدنيا يذكر إن شاء الله بشينا بري أميج هفر بيجن جمانا قتن بله تماشافاني عزيز بشتينا بري ديسا بفرنا سيدا وبحثا هناك آياتا كربو آياتي جو در حقي حربا نقبا إيرانية وروما در باسبوي سورة الروم بو استخدام سورة الروم هر خفت آيات أول جهلا كده زوريا أمبارغو جهلا دند قفو قريم شركاي قوج أهل إيمان دخارن أهل إيمان براستيجي دلبرين دكرن محزون دكرن شكور ده لبلي بمزجينياش آسيمانا دادكت أهل إيمان دهاتن تسلي كرن يعني خدا عز وجل دیس قاصده و هم باوری وی تسلی آوان لخو گرتی وان تسلی کری جیم هف گریدان آوان بخدار اف تسلی براستی جی زیده کریه اف جی ددر ریدان وحیاج آسیمانا دادکت سیدا پردا سر گلک تشتا پردا سر گلک حقیقت را دکر اهل ایمانه بویرین پیشروجه yani olayı gelecek haberdar dikir. Bəli. Dedi duy demedi, ji peşaroji kahına haberdi da, au tişteki haberdi da ji sedi not derev derdiketin, ji sedi de ji tahmin abu,
ehli imanê nebvî rengî bû. Tiştek digotin rasta rasta bi cih dihat Xwedayê Teala ji bo ehli imanê tesellî bike ji asîmana her heft ayetê sûretê Rûm serberjerî erdê dikir mucizak mezinê din li nav çavê müşrika dixist pevgirêdana qasidê xwe û wehyê carekî din bi vê mizgîna mezin îspat dikir Xweda Azze ve Celle. Mana van ayeta de hûn hez dikin em ê manawan tenê bînin ziman Xweda Azze ve Celle dibêje elîf lam mîm Xweda çêtir bi murada xwe zanîne qesta wî ji van hirofa çiyê dibê Rûm li cihekî herî nêzik hatin mexlûb kirin. Halbûkî ew piştî vê mexlûbiyeta xwe di hundir çend sala de ev çend sal müfessir dibêj sisiya heya neh sala. Yani di hundir sê sala heya neh sala de wê galib bibin. Rûm wê galib. Dawiya dawîn emir yên Xwedayê. Wê rojê mümin bi destûra Xweda wê kêfxweş bibin. Xweda yê got bixwaze alîkariyê bi wan re dike. Ew mutlaq xwediyê quwetê ye. Ew pir distirîne. Eveya Xweda wa'd kiriye. Xweda qet ji wa'da xwe nazîvire. Feqet pirê însana nizanin. Ewan hew heyata dunyayê li pêş çava dibînin û ji axiretê jî ew bi carekî gafilin. Sûretê Rûm ayetê 1 heta 7. Sêde dibê li ser daketina çaxa ev ayet dadikevin ji eshabê Pêxember aleyhissalatu vesselam Hazretî Ebûbekir van ayeta ji ber dike neqeb bi neqeb li nava bajarên Mekkê digere û dibê ez sûn dixwim bi Xweda pir dinêzde wê Rûm zora İraniya bibin. Bizans wê zora İraniya bibe wê wan mexlûb bike. Dibê pişt re ayetê divê derheqê de daketibû Hazretî Ebûbekir ji serî heta ayeta 7 ji müşrika re dixwîne. Dibê divê navberê de ji müşrikê Mekkê Übey kurê Xelef gazî Hazretî Ebûbekir. Übey bin Xelef. Birê Ümeye bin Xelef ev mirov. Dijminekî meşhûr e ev jî sallallahu aleyhi ve sellem ra. Herî dijwar e. Heta gerîb bû yerek wî gerîb heye min hez dikim Kurtayî ez ê bînim ziman. Dibêt herba ev yê got qesta kuştina Resulullah aleyhi ve sellem. Herba Uhudê de dibê radihê ji kevirekî yeklepe û digirê davê Pêxember aleyhisselam dibê zê te bikujim. Dibê Pêxember aleyhisselam ji kevirkî hildigire ji erdê davê jê sûn dixwe dibê ez ê te bikujim. Dibê li newqa wî dixe û dibê li ciyê vala jî ket yanî ji zêde ne îşancî dibê dêşiyê hepkî newqa wî pişt rê piştî şerbetal dibê müşrik vedgerin Mekkê dibê ev ya birê di rûdinê û digirî. Digirî hevalî wî li ser serî wî kom dibin. Dibê çima tu digiriyê Übey bin Xelef? Dibê ma tu qetiya dibê wala Muhammed kevirek avêtme û ez ê vî kevirî bimirim. Dibê ber dilê wî didin dixwazin wî tesellî bikin. Hinekî halana tê hil didin. Dibê tu betlê tu hegîtê tu çawa kevirekî ji ber êşa kevirekî ya dibê ez ne ji ber êşa kevirekî digirîm. Dibê Muhammed heyata xwe de derew nekiriye. Wî raştî kevir avêtî mi son dixwarî gotiye ez ê te bikujim muheqeq ez ê bi vî kevirî bimirim. û dibê bi rastî jî nîvê rê de dimire Übey bin Xelef. Navqetandin ev her belê. Ya dibê Übey bin Xelef gazî Hazretî Ebûbekir dike dibê tişkî warê tu dibêjî dibê erê ez dibêjim Rebbê me mizgîn dayî di nêz de ji 3 sala heya 9 sala Rûm wê li hember İraniya galib were. Dibê Übey jê dibê war ez tu bi şert bilîzim. Heger Rûm galib hatin ez ê 10 dava bidim me te. Heger İranî galib hatin dîsa li hev xistin di vî müddetê tu dibêjî. Heger İranî galib hatin tê 10 dava bide me. Dibê Hazretî Ebûbekir qebûl dike.
بشترى دبي دشجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي مرسلش پیغمبر عليه الصلاة والسلام رد بيجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي أي أبو بكر هر لي بقره هگر تويزفت كر بتجمار درناخ سدي بورا ما سر سد دبي بشرط بليزن دبي حضرت أبو بكر لي دقره ويد بينه جر دبي أي أبي تحزكي ورا ما جمار درخن سد دبي دبي بن خلفت ما دبي ورا مجماري درخن او الجوري خود بالروم يعني بالروم مغلوب بود شو مغلوب بون جار که در بخار نما بسرش خفته دبي تمام رادبن جماري دردخن سد دبي فقط بيگومان جي خبره غالبيتا روما جي خبرين خداي غيبي بون وجدللي رسالتا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بون چونكي جبل خدا تو کسی به خبره غیبی نزانی بود. بله. جوگ من آخو سپارت بون خبره غیبی جوی خبره باور بون. افجی تصدیقا گو قرآن جبا خدایی معجزتی امت انسانیت راحتی شاندن این بیار معجزه بونا قرآن جیت تصدیق کرد. چونکی بویرک د پیش روزه دی تراب قطعی خبری بده. و او بویر دوی تاریخی دی بکار وره راستی جی معجزه بونا قرآن اثبات که هم صدقه ابو بكر جي سيدة يعني ابو بكر مثلا درت خد صد في افجي تسليمات كمظنه يعني انسان كي جو بهوريه بوا حقيقه نويني يعني مالي خو تبي ناخي اورتيدا بله اجا دبي براستی جی دبي پشتی 3 سال در باستبن روم و ایرانی 10 سال هف دخن دبي بجاري روم غالبتن دوی دمجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبي هجرت مدینه کربو حربا بدره کربو گوده مشروکا براتیوان میدانا بدره بو هفته و دو هم اسیر دست اهل ایمانه دبو اهل ایمانه زافره بدره پیروز ذکر دبي خبره غالبیتا روماجی چو بدره دبي پیغمبر علیه الصلاة والسلام جهله کده بزافره بدره کیف خوش بو جهلا دنده بزافره روما کیف خوش بو بشتره دبيش حضرت ابو بکر گو خبر بیجه کی بشینه مکه ابی بن خلف توی شرط نیوه بون دبي خوجه بسینه دبي را دبي حضرت ابو بکر مروه کی دشینه ابی بن خلف صد دبي گو حضرت ابو بکر شرط گربو وان دبا تسلیمی اوی مروه بید که او جیتینه مدینه تسلیمی حضرت ابو بکر دکه طبعی حضرت ابو بکر قسمه کی جوان دبا خلاتی دولتی دکه قسمه کی جی خلاتی فقیر دکه چونکی شو مالدار بو حضرت ابو بکر بله سيدة ابنا اف ابي كوري خلف دقلقو معنتك اسلامي بو دجمني اسلامي بو ومسلمان جي جمكي كربون در مهاجر كربون المدينه بون ودنوا مسلمان هذا حرب بو حربا بدري تشي بو حربا بدري يعني بوزي مشركي مكي قالك بعرضه بخجقان بو برازيل كربون زلت دابوا دقال فيجي في اسلامي سوزاخو خرانك مشرك يعني نقو بله نقو حيرة او هنجي خبرك بو مهنجي قوت يعني سر سوزاخو خدي دركت وصدفه بله صدفه ابو بكر جير شيان بله بپیمانه خور صادق بون سلام مشركي مكي پیمانه ددان محقق بجيدانين مشركي مكي سيدا اف آيتين دسبيكا سورة روم درباس بن مزگینا خبرك مزن ددا انسانيتي اف جي دي استقبال دي يعني زمانه پشت پشت وره دعوا اسلامي ويتك في دولتا ايراني ويت ايراني بلا ببي وپاشه جي ويتي دي مزافر ببي حتى درباري بياده هناك حديث نيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام جهاتنه تدید به دین و هر سترکاس سوریا یکیش قوم سلمان و بینه بکه حاکم سيدة او هم يك خودش ورازي بساعتها وخش في همجي يعني في حقيقة الديزاين جو يعني حربا باشقا يعني ربي عالم جي آيات القرآن ده بحثا حرب ناتك يعني بحثا حربا جالوت وطالوت كي بحثا مثلا حربا
حضرتی موسى که بحثا يعني مجادله نبا حضرتی موسى و فرعون که اما دما محمد عليه الصلاة والسلام ده هي دو أورتي قول سر روی عردنا إيه پیش روجه دورن آيات القرآن إلك بحث يعني جواب بحثات تودينا كريا بس يعني أفنام بخوا يعني في أو كده ديما حقيقة يعني بمد زانين جو فرقان نقابات دين سماوي ودين بشري جو تملي وركنه دولة إيرانية لسر جهالته وبشريته بول سر بوتا وصنما وهيكله بو تمناسبتها واب أزمان را بخدار نبو فقط مناسبتها دولة الرومي بوحي رهب يعني في حقيقة الديزاينين جو ويد بيش دا ظفرين مازنج إسلامي رهبن وحتى رجع قيامته جي دوام لي إيجو غالب ورن إيجو بشتا خدانا يعني قوتش خدي دستينن قوتها سماوي دستينن اللي صار دين وريز أو كي وحي دمشن إيجوش أزمانتي نيجو بشر ناف خدا تشيت كي قانونات ناف خدا در دخن في حقيقة ما ظن أزبي ددي أو كرن. هذا شو خد وريد خدا عز وجل سورة مينون دبيجي بسم الله الرحمن الرحيم دبي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دبي محقق أمي هم بقاصد خر وهم جي بمنار أمي هم الحياة الدنيا وهم جي لآخرت أمي علي كاريه بوانا بكن أو رجاك شاهده بدن وروجه جي أمي علي كاريه بوانا بكن شو أهل إيماني درجية تاريخي ده قوتا خوش خدا جي شو خدا دسين أهل إيماني جوحية دسين قوتك بوحية هاتبن خملاندن براسي تهج قوتك زوران ببتونه ولو جانا ضرور لپیش شوا گزاران تی برنجی جبو درس و حکمت نه اهل ایمانش خردار هم خدا عز وجل. وكحرب أحد وكحرب حنين. وقفنا خدا عز وجل تخاز درس نبوان بدهين كرن. يعني مغلوبية تندي إسلامي ده. علما كي إسلامي ده بيجي دبيجم خدمته بكن يعني دبل پیشام دره يا شهادت يا زافر دبید مکتبای اسلامی ده هر دو جی زافر شهادت جی زافره و زافر جی زافر مکتبای اسلامی مغلوبیت ده مکتبای اسلامی تونیه چونکی حق و باطل ده دینه درجه تاریخ ده به هفر مجادله کن منصوبه حقیقی جانا هندکن ای باطل فرن ده مجادله ده منصوبه حقیقی دما ضرور بشون قلس بین خستن بشون دبين خستن أبياج منسوبة حقيقية راستيجي أزباني السر نمغلوبية بله سيدا خودش ورازبي إن شاء الله أزباني السر في عمبارجوي عجبا يعني بويرا نقبا أرتشين إيرانيا وبيزانسيان دما عمبارجوا قول سر من هذا سلا عمبارجوي باشي بو بويرا فقط اف عمبارجو چوابو يعني سيدا أميش خد درباس يور ببني إن شاء الله لگور روایت بوینا و مسئله ج قبیله قریشیا یعنی اف مسئله ایران و بیزانسه ج قبیله قریشیا گلک انسان بو سببه ایمان به خدا و رسولی ببینه اف حکایه چونکی مسلمانا ج غیبه خبر دادن و بسدم ج غیبه خبر دادن بنزد بکار هات اف خبروانی غیبی به گلک انسان ایمان به خدا و رسولی یعنی نش قریشیا شو سر وحكمته ودرسني قال لك دبي خبري هي جبر في خداي تعالى دوان صلاده رسول الله معجزنا خلاط كري دستك كري علي كري يعني وقت تسلي كي وتسلي كري جهلادن دي خدا عز وجل هنك مشرك مكي ام بین غیرت کش یا جی خیر خواست مسخر کری جبوگ لهمبر و انبارگو قیامه کی بکن جبوگ لهمبر و انبارگو دست لینن مثلا یک جوانا هیچ همه کره عمر سیدا اف انبارگویا گو سر اهل ایمانی
هاتبو تطبیق کردن به تبع شدت داخل دوام دکر اف قرار جبو ارمانجا که هاتبو استندن او جی جبو پیشگیرتنا بلابونا دعوای استان استندنا به قراری لبل قراران فایده ندابو. اف قرار demek نویسی نه قید کردن دیواره کعبه yani fakat قراران فایده ندابو سیدا چما çünkü netice go duxastin nestendin jve qararı. Netice govan duxast jibo ehli imanı civaki tecrid bikin, toplumu dışlamış bikin. Evya bu karnani. Yani Peygamber aleyhisselam ve ashabı xwe daim disal nava bajer digeriya behli bajer danustan dikir, tebliğ dikir, digel van muciza nava halkı bajer de بلاد کر خلقی باجر جوان معجزه خبردار دکر دی ساجی روجوک tani meydanına gündemek ahli iman etmekede oluşturmuş dikörüm. Çünkü ve hangame de dav doza İslam'ı rastici de bir lahze lahze roj broj bir peş dikati hatta de bir derbi gündu bajarı doran Mekke yani Cezire Arabistan'ı gündu bajarı cuda ev dava belabuyi. Şeladin digelek insanın Arap ev karar ve tevgara Kureyşiya bir nefret yad dikirin. Yani Kureyşiya çağav karar tedbik kirin wan guman dikir ve herkes wan li çap kahı fakat bir insanı Arap ev karar bir nefret yad dikirin. Çünkü de nava gali Arap de müessesa silah-i rahme bu despeka barnama xadji mani bu zaman. Hatta hene gire Kureyşiya lehember ve kararı isyan dikirin. اول نویری بودن که خب بلند بکرانا به دزیج هفرد گوتن فقط دمک هاتید سالا نبوتی دهمین دی یعنی پشتی امبارگو بسه سالا اف گره مشرکا اف دنگی خوا بلند کرنه هفدو دیدنه هفر پفخواتک ایش بیرلغا کرنه جبو به شکلی امبارگو راکن لهمبر امبارگو قیام کرنه دست لانی نگوتن بسید یعنی ev beygireti ve her haya kider. Ev insan hata kider emevan tecrid bikin jil nava civaka xoj nava topluma xo. Tev merve mene, tev insane mene. Eğer suje kiwan hebe sujdar berawi suji bikşinin. Çi suje zarok u pirek u ihtiyara, çi suje vana hayi lehember ve karara ambargo denge xo bilin kernem. Hatta gerimbuna hangama gerimbuna ambargo de yani pişti ambargo, danina ambargo, salunib ki mesela Hişam-ı Kore Amr bi dizi çend cara de tarihtiya şevedi bi deva genim arvan quti xarne gelek bi dizi biri şibi Ebi Talib yani mahala Ebi Talib ambargo qul kiri delmiş kiri ambargo. Çünkü Hişam-ı Kore Amr براستیجی غیرتکشی مشروطه بو حسوی انسانی لپیش بو حسوی انسانی حتی چوی جم ابوالبختری چوی جم متعمه کره عادی و چوی جم چند مشرکه دن و واناجی تبرا کرنه جبو گل همبر به قراره انبارگو به هفره قیامه که بکن سرهلدانه که بکن همبر به قراره انبارگو حتی دبی روژه که هیشام دچی جم زهیر مشرکه کی منابع زهیر جردبای زهیر دیجی دبینه زاره هاشمی و مطلبیا جتیبون و برشیبونا بمرنر سرانسر مانه تبع دانستندون و تکیلیا قریشیا سروان خود کریه امجی دناوا وان نعمت adı digavizin her türlü imkanı melcine tişteme tev tamamen em nava nimet adı digavizin ey züheyr duçava دکاری خارنه بخو جلی پاکش خو که والله دوی اگر زاره هاشمی و مطلبیا خالانه ابو جهل بونا yani که تکلینی نزیک نابناوان و ابو جهل ده با ابو جهل قد بی حالی راضی نبود çünkü ev Züheyr خالانه زاره هاشمی جباره جداماراوی نزیکی بیده دبی وانا خاله ابو جهل با ابو جهل وار ندکر خالانه تن والوان ورده که وام نعمت adı. Bunun nav kefeden o avjid ve tangayeden. De davin gedi de ay Züheyr tahazzik var amel hamber ve ambargo desselinin ame kıyama ki bugün. Ame kudarna me binun nahqiyel vanadıkın.
زهير دبي زمرو وكيل تاني مس كارم شبكم دبي زهير هشام جر دبي اجي وقت تفكرم كاستم دسته خب هفدنا می بگرن چند خیر خوازی دیجه می پیدا کن و داوین گیری دچین جم ابوالبختری دچین جم زمهای کره اسود دچین جم متعمه کره عادی و وانا به هفر سیدا لهمبر به انبارگو قیام ایدکن دنگه خب بلند کن ایدی روزه که بسری سبهره دبی اول اتفاقا خود شد کن هر پیششک دبیج هفر دبیجین سبت فلان ساعت دیده دما قریشی تبل حوشا کابه کم دبن امجی هرن یک جمع می رابن بشتغل نمی بین حتی نهان حقیل وان انسانی مدین کرن هگر با آمه بی امی بی انبارگا ظالم راکن دبی پشتر برای ایدرابی بی اجی وک هیشام بفکرم پشتر برای ایدرابی بی اجی وک زهیر بفکرم پشتر برای ایدرابی بی اجی وک اسود بفکرم اید برای راب بی اجی وک ابوالبختری بفکرم اید برای راب بی اجی وک متعم بفکرم بی هاوی جهر هلا که دنگ درکبن yani hineki dijwe cesaret bikın muhakkak ji ek bi hali narazi gelekin mekede ew ji alikariya me bikin civaka me pir bibe ve ambargo ser zare haşim û mutalibiya em bicareki hilînin dibe sibe dişin hewşa kabê gire müşrika tev li hewşa kabê rûniştîne dibe jiniş kabê hîşamê Kurê Amir radibe serpiya ji Qureyşiyar dibe gelî Qureyşiya وکون زانن افسه سال زاره هاشمی و مطلبیه بجاره که جواکی هاتن تجدید کردن به شرط نی پرزور و زحمت را سران سرمانه پر انسانی وان زاروک و اختیاری وان پر وان جتیبون و برچیبون آمرن ایدی تحمله مبخل همبر و قراره نما ام خوازن جنها و بشونده بخواز بوانار تکلیه بکه ام دستورایی بدن برا بوان تکلیه بده دبیش هین هشام بن عامر اشتغالیا و خناقدینه ابو جهل راد بسرپیا دبی تو درواده که رونه سریته کتی را کرنا انبارگو و ره دبی اسود راد به اسود بن زمان راد دبی والا راست بیجی هشام چما هون قبول ناکن پیبایی پشتیوی دبی ابوالبختری راد دبی اجوا کوالی خود فکرم پشتیوی زهیر راد دبی پشتیوی مدعمه کره عادی راد دبی اجی وقفانات فکرم چما اف 3 سال بجاره کی اف مروبی خامجی جواکی بجارکی تجدید کرنه مان درخستنه ایدی تحمله من اما ابو جهل دبی انسانه کی جیر بو زانا بو سیدا باقل بو دبی فکری گو والله اف تشتگ هون دبی جن بشر دتاریتیت شوراوی هاتی دانین تطبیقاتاوی دیگرن لبی yani beri ve hevduditi ve behaver iştağaline ve plana xo çekiriye şevra xo daniye hun hatin ilver tatbikatı dikin daharın am qabul nakin kesak ambargo rakı fakat dibed nav Qureyşiyade ve şuvaşak iştağaliyek nerhatiyek bu nava Qureyşiyade çünkü دخستن اف امبارگو بردوام بکی چند اشرافه مکیپی و نکسکی دبو او اشراف جی ندخستن یعنی هو کسی مکی تنب دخست اف قرار مثل اهل ایمانی بردوام بکی دبی چاقا وان انسانا اف قیام کرن لهم بر امبارگو دبی نافبری دید بی خود تعالی جی معجزاک فوق البشر دیس پیش قاصده خو کرد دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سالا را پیشانا شبی ابی طالبی سیایی دبی ظلما قریشیا سيدا دمامة قد مخافن ونكتنا نبدا ما شاء الله خد جوار عزيبي ان شاء الله بله تماشواني عزيز براستي تجريد امكارن في بيجن در حق تجريد اذا كشتنا انسانك بصاغيتيه يعني تصاغ صاغوي بكوجي تنهي لي كسبير ببيفيك كسبير تجارة بكي كسبير معاملات بكي او انسان تصاغوي بكوجي يعني انسان مخلوقاتك سوسيالة تخازب انسان را ببيفي تخازب انسان را رابي وروني تخازب انسان را معاملات بكي مشركة مكي حسابك غلط كرن ورب العالمين دي سب دستوان مشركة او حسابي غلط برفاجي قلبها لبله براستي و انساني قبونا سبب راكرنا في امبارغو سر مؤمنه
وانا نجبو مؤمنة ذكر وان جبو زاروي بني هاشم ذكر يعني تقول أهلي ما أقربائي ما ندقو إبراهيم مثلا ندقو مسلمان أهل إيماننا خلاصة ربي عالمي قاوغو خواست آلیکاریا دوست خو بکه بلکی بدست مشرک کیجی بلکی بدست ظالمه کیجی رب العالمین جارنا حقی غالب دکه رب العالمین مش حقی دور نکه و دوام لی ملسر میزان حق و عدالت جیانا ما بدومینه حتی برنامه کدی بمنند خیر و خوشی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.